mangsane udan. Nggih makan warga. Nggih Pak, sing gawe papan Oh nggih. Oh nek do ngirim mriku nggih. Nggih dhuwur iki. Bukit. Iki dusun napa niki jenenge, Mbah? Dusune napa niki? dusune. Nggih. Dusune Sendang. 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 Tuan Sendang niku wau. Kepentingan apa niku, Pak? Kemudian nggih donga. Sowan leluhur. Bapak Wali lah. Nggih, Bapak Wali Sunan Kalijaga. Nggih. Kalian yang putri Gadung Melati nggih. 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 Ini tadi kita baru sowan ke tapak tempat sujudnya Nggih enten Sunan Kalijaga. papane Papan wujik tempat napa niku? nggih, tempat wudunya masih ada, Ada. bekas lututnya untuk sholat beliau ada, Niku sumurnya ada, sendangnya ada, dan situ dilenggahi Eyang Putri Gadung Melati. dimati. Nggih. Maka kami menggunakan hijau, belakang juga kuning hijau, ya, arep dari Bojonegoro. Tempatnya harus masuk ke hutan ini. Niku anu kok. Setahun pisan. Nggih, Bareng ana warga mriki to. Nggih. Nggih. Setahun. Resik-resik nggih, resik-resik. Nggih. Nah, ini pas pulang diantar Simbah. Sing Asma sinten Simbah? Ya. Asma? Kula Harno. Loh, pas Bali diderekke Mbah Harno. Oh, piye? Leluhur iki ngono. Kita nuwun Mbah Harno. Nggih. Mbah Harno. Riyen nonton sing keblasuk jare nonton sing ra Bali nggih, Mbah nggih. Enten Nggih, nih. niku riyen nggih kula critani. Tiang pundi nggih? Tiang Yujong niku nggih. Nggih. Njukuk kayu jare. Apek kayu serut, Nggih. apek kayu serut kalih nyewan bili. Oh, nggih, Bili, ngeduk Bili. Ngeduk biline. Mboten iso Bali. Boten iso bali. Oh, tadi dulu ada yang sembarangan. Jupuk sak enake dhewe ora iso bali ning tengah alas. Di tengah alas ini enggak bisa nerat. Dipethuk kalih juru kuncine to, Rin. Nggih. Nah, itu Ya. tuh. Kula niku nggih pas duduk niku enten niku. Ya, Nuwun sewu, ini kalau kita sowan di tempat leluhur, kami tadi melalui hutan. Ini namanya oleh-oleh, ya. Ya, oleh-oleh itu monggo. Punyanya apa, duwene apa, itu ada. Kalau kami tadi ada gulai Jawa, ada ketela, arif yang bakar, bunga, dan daun pisangnya adalah daun pisang yang berpamor ada coklat-coklatnya. Ini sebelum ke leluhur, caos oleh alas. Kami mau menuju pulang. Nah, tempatnya ada di sana itu, di ujung, di tengah hutan itu. Ya. Tadi nyuwun srengenge